Kagitene gakari twabare Ruuthene tunisa na atari bangi ni bakurombwa gwika ikaro bya gutara yuthi kenda bachiebania na mantu jatebui. Gikundi kimwe gitigia kithirikari na rietwa RIN14 gikeja na tauro chia utheru kiria na bare gembe ni kiugite aciari babati kujukia mantu jana bao na urito mono kagitene gakakarutha. We are here in Mutoti sub-county, Meru County, because there is a report that indicated it's leading in early teenage pregnancies. Amone ya kwera kwina semina mahali tafadhali musiari murerete. Babone amemba wa gikundi kia RIN14 mathaci kira kirutanirite gutigire utetheria ana abani ni bare mono babareketie na kuwata anda abae banini kana babange ebae na twana tayari nikenda abathi na mbe na kubanenkera gwirigiro obotoro okaire na arende bakuria aciari igita ari rutha rwa cukuru ruri ruraja ibae gabakane banenkagira kinya kanya kwibunga na seminasi ira ikuthondekwa nikenda bagwata amaurutani atuthatuna ndirusunia gitakara sana aseminasi umba ikawa anavani ni baetwa bakarirwa RIN14 ndaromba buru na diniete sana ke mapasta beto mapantry na aciari beto ito eke seminars ira rani kinya for 1 week or 2 tuwezi kuendukete anaba tubonele meana ba moko ebo pate no menyo sana. Tungewauliza wazazi hata kama uko na teenage girl in your house, prevention is better than cure. Kwanza mueleze. Yaomba wazazi ya kwamba waweze kupatia hawa watoto nafasi. Wanaposikia kuna seminars wasiwaweke pale nyumbani, waweze kuwalipia, waweze kuungana na wengine. Pakiaria barentereche mutuate na bakuriongite kunenkera ana babarekite kuwata anda kana twana abae banini taulo ochia mweri na kinya pampasi cha twana ikundi gikiriuga ibwega anto bonthe bakawatanira gutigiri botethaniria mantoni meyekorwa na thina eno. All we want to do is to create awareness to these teen girls and also ask parents they stop neglecting their duties. Once your God grants you a child, ni mzuri sana kumtuza huyo mtoto. Tuenda tukawata ningwe ansibo kona alle marges simeta kuingia mno ana vetora vaingi bara nini avaingi mno bambeta kwa bakeo ana njirete batiri agituginge ko bokenda koromba aciari beto abende kutikira sinyana ba na bangi nyabokara ni dia mwana wale mwana gutikira seat mwana ugathira mwana na kumatumba kumbana na manto eta form 1 ma form 4 amwana ikosi ya kwenda tutikiri person siana ansi bana wala ingito na baba nyara turuari amono uyo mwana thikira seat lakini eta form 1 ansi athira sura thome form 4 mwana onere kanya kwa kana atere skulu Kumegi Benoth Betan Class Chabare.